Shubor nakaslem jong unong san Hima. Kum shibanta ban Pynshlur ban Ïrs&Cc yaki Khun Samla bahakithan nongkendong. Kayeng rasong Sports and Cultural Club ha ka jingetre ringkat bat ka CMYDS bat ka Office Deputy Commissioner ka Ïrs&Cc Hills kala penlong da ka program basisni ha Community Hall Maulan Ray. Ha ganekisni lawan ban long kong san da UMLA ka Mauring Kening Constituency uba HS Kharpran. U CEM ka KHADC uba Winston Tony Lingdo ha ka jingedan lang uba HS War u President ka Ïrs&Cc uba pendap laurun yang bapenya ya ka program bat ki dikhot jong ka SHG bapher ki badan hapo pasnong haba ai jingkran ha ka nikasni UMLA uba Kharpran uloong baha ki por bakham minchwa ka sarkar ka batha ikisnong ki thaw ban thaw ki SHG ha ka baha ki nikisngi ki baminta ki babon kisnong ki SHG bat ka jingdon ka jongki ka ai jingmentoy ki longkmi ki Khun Samla ha ka ba ki la ban sengi ki kam Lajong lingba ka jingirap bat ka jingelam linti ki SHG namar kata ulakentu ya ki SHG ki ba klem tre bha bakin pin bha no ya ka jing tre knang bakin yo shibu ni ka jingmentoy na ka sarkar uba Winston haba ai jingkren ulong bakum kini ki program ai Jinghikai ye ki Khun Samla bat ki longkmi longkpa ka long ka badon kam knang baka song jingirap ka sarkar lingba ki tanat ba pher kin poi sha ki longkmi bat ki Khun Samla ki badon kam shisha ya ka jingirap knang bakin nang la ban penroy ban pinyar ya ka kam ka jam ka jongki organize program ng post ka po kalau matawag ng bikini pag post ng show ini siya organize program ka po Deze van de awareness program van de environment, mo na post ke po, tungking punta, tapi saya pekta, ke cikal kami ban jata ke mana. But from the drug awareness program to pelong na post ke po, si kati na pelong, de tungking na sol prevent do si pelong, but kini kaya ye kilo sustong, jog kiri kasi jadi nabi post ke po. But magini kayo ka fund na sarkar ban na jadi sab ng training. Te hong kilo ni bakin sebelum tang ni ke training. Dai naror ke training ro irap lab i gradually propastal program sira. Namar pa kini subject bata de basic fundamental appointment. Te kisahno ban stang ka Lajong mo ban yang jadi chat. Te nam shara ga po ka tanat sarkar style and water solution la Secretary Life Astem balik nagawin jika selipat depan penjahit pun ski project sarkar. But gawin kita kalau ban promote SSG kisah group. Tiga ni ke SSG ru ngelak bertalan hingga pun kisah kalau form SSG. Tiki tahu expatly. Kata kapor kita nak pengen SSG soy. Tiga ni SSG soy kita nak pengen ke Muklah dengan Ministry of Development dapat promote ini SSG, mau kita mungkin job celah job dia berapa. But hari por यहाँ पर नाइट ट्रेनिंग ini SSG, kalau perform SSG, kalau orang betul kita bicara. But kalau orang Jinghikai kalau baik kalau orang job justru jumlah, bijinya ini, bijinya serius begini. Tapi kalau orang manage baik dan kemudian sambil rusisno, belum kita perlu Jinghikai ki dan seri SSG. Tapi kalau kita lihat pun pak SSG na form hadanika video hadanika jelas jadi. But tradisi SSG ki ba Sengkam baru kita tu empat kilometer. Hadaini station last station nakali po assembly ru. Sipang bicara jingman SSG. Sebesar lama kai ki bon hajar na form SSG. Dengan kelima kalau terlihat SSG kita yang aktif berterkam. Tengok baru kita form kita sana cara sepuluh baru aktif. Tengok penting kita. Normal. Walaupun bangkai tu tengok berapa lama SSG kebang pengulang begitu misalnya kita hanya Sengkam tempat kita sangklat no kita. Tengok hal wakatar ni hampir kesimpian. Makanya kini itu kita lari kita hirap ini bentuk kita kawicam. Amar hakini ko form ni kamo botelingi mikat sekali politics politik sekipai pa bat persen kilo model bat parti gajen
Kawin kita kawin ki mat ke bang persa ke bang bang kibun ki break ki list mereka macam dia kata nak pula. Kalau kita macam mana pula, yakin mah gue kentin jadi gue sih misal macam India tu para jangkar mereka mungkin mau lihat bahagian interview. Desi besar kena apa ni yang para jangkar makna apa interview. Dengar doktor kibun seorang istri bawa menurut kamu beli kamu jam kamu bawa preva lihat interview tangga tak. Mungkin menunggu bawa betul ikut kamu lihat bahagian pas bahagian interview mungkin bawa betul. Ngirum nak pergi Sengkam pa perihal banyak Sengkam. Jadi kita buat kejadian harga exam ini kejadian kau bereksya. Kam hapleva ikut tiga hapleva buat muncul pada interview tapi apa? Harga mungkin misal begitu perihal banyak banyak. Tapi ini keluar mengenai kalau mereka bicara mengenai masuk mau letak keleng persen. Beliau bicara macam cerita mereka akhir kali jingok dan macam beliau start mentamban hikmat udah kita bersih ban jengar bicara Sengkam bicara macam ikat mau Ïrs&Cc report hadir dengan form lembulai jadi ini grading mau first grading but hadir pas ke first grading na penyo iki ke ban fund skill is useful but kita ban fund langsung aja kalau load kamu subsidi. Pada dia kata apa? Dia tidak perform pada Ïrs&Cc, lalu kita pakai senjang bah, lalu ki aktivitas kita dapat bah, pada dia akan skam grading, pada la qualify banyak tembul. Tembul itu sangat kita ada load kamu subsidi. Pada kita tahun kisah bagi grup kerajaan bah, kita simul kampret kembali, kita simul kali dikini boncet ikam isim. Pat kisah pan pat kita kelon. Hadin pelawan kesukar NDA program Prime Modi astang dengan National Rural Livelihood Mission kita mai. Pat kini ngesok kecu katong pat kamhe mau kafon kamhe sibon. Jadi dengan dia presiden deksutoi dengan kila pat kilo kita macam sibon pat kita layo sebab Ïrs&Cc kawe kita kita entah learning kebagi of the friend itu lagi kebagi ayam perlobar. Hadi kipor mengenai dan departmen itu Jinghikai kita kuno bagi kesehatan dia dalam fiktista pada pelong meeting lepas kipor banyak itu diberi dalam lalu tentang kini kita jongi kita kam bisa pergi bisa dawai. Kan ini siapa macam bayi kau pakai besar bagi kipor. Kan jual load keluar, mau replace Ïrs&Cc job besar. But you alone won't have single sort of accomplished percent. Tapi kita understand kami jom kami jadi kita kami Ïrs&Cc. Dan Ïrs&Cc report ini promote kita pada besar gila. Sila kita kabul pak. But kini kita berlalu sila kita nak sila agam di promote. But kita bar nak Sengkam Lajong. Kaya bersyukur. But kita agam mau kapan sering dukan manager ni. But kita pun baik kami jam. Budget harus kali jika kerajaan pakai Ïrs&Cc. Kemudian Ïrs&Cc kawan, ada yang ke for stand untuk Muhammad Yunus pada itu. Akhirnya Ïrs&Cc ada belum waktu persen juga Bangladesh. Lalu Bangladesh tanah sabjur, asal hak kita tahu. Bagi yang siapa silakan dia. Bantu tahu stand ban kesep iban stand Sengkam Ïrs&Cc. Isnya mesti tugas sikni. Pandang roy laman Ïrs&Cc na kilo pada Ïrs&Cc tak sing ayam untuk pramambar. But hadir kelah kalau kelah bangkit. Tapi kermintan kita itu internet sosial begini kermintan Islam bagus. Lalu kalau terasa kita, but ini Ïrs&Cc kalau bangkit. Dalam diskusi kita ke society. Begipun pak bagi Islam bangkit. Dari pekerja ini pak non pak sosial yang marba Ibrahim dengan pastor konsep. Jadi Ïrs&Cc. Untuk jawab ini kita ni kerana sibuk mana bagi pun kesempatan bagi payung, bagi tanya Ïrs&Cc. Kini kita nak depan enak kita pergi jadi mau kita kamu kita. Kamu siap juga kadon ringkat hamtam bat ki lokme bat ki seng kiba mut ban train
yan menteri yang kijong kikam daladi daladi hak kendai kali kisna maran setiap po mau kontrol dalam apa yang kesain ke berkaitan ke World Vision International but kini kikam kima ni Jule na kapor siya kapor ban kentiu ya kayo kakot jog kalong yeng man yeng bat kham tam ban kentiu yang ke jingim jong ki khon hem samla jongi shedrang bat kenthei kani kawai ka kam ka bala ka bang ada iet pentreng bat chwa bangan rung ka politics kani ka kam ka bang len na kawai ka jaga sa kawai ka jaga am tang te ko mo konro ngane bro kawai ka ri kasi ban ai Jinghikai kham tam ya ki long kebe kumno ba kin yeng halaki jong ki kijat kadang termen sir ke jing sungu habangai ya kini ki officers na department ke prepare ke bakila platform mata asni ban wan banilon bat pi shipot ban ai Jinghikai dari ban ai jingtip ya pi ki long kebe jong ni ke stong maulun rai ke begitu jongi Bagaimana sekarang kita jengdon jongi MLA badan buram jongi rengkat hakani ke program kandang pelilan tisu ya pi way kumno pinang kenjo nak ke thong sya ke thong bat kumno pinang yo ke jingnang ke jing start bat ke jingtip nak ke bentang sya ke bentang hoi presiden bentan imsim ya thu ki kam ayu ibla ba ile karpang namta jong pi ki long kmi hakani ke sinong Henry ngan ngasyu mudur pada tharai namaro kapit ke kepada kedai kebakaran Jepang ke self employment kemudian kumno ban Sengkam daladi yanadi panangai scam lingba ke jingilam ke jong ke Khun ke jongi pi ki long kemi ki Khun Samla ke thai bat chengrang jong ke shnong mon rei pin yo da shisha ban yo batalang kumno ban kentiu ya kayo ko kot jong kayin ke sem ke jong phi ban ke shnong hi bro ko we ngalet skambru ba ke jingdon ke jongi bat phi ha ke pon ta am tam ko kan plelat ti biru andrei kan wan ra shu ya kata ka jing su tu aga jingwot jing perkhat jongi ladang idon kan la ke kubu ban kner na ka ti ke jongi ban yo ban senyang lang bat phi hakani ke lenti ke ba pi ya kum kilong kami kata kani ke wei na ka banta ka ba na kalian ke jonga ngaju na kapor se kapor ngaju om bangin te yo la bat lada ka sorka ka don ringkat lang bat ni ha ka jingya lenti ke jongi kanjin la la ba pri shibon teli kila Henry akun kani kapor ngas tu ba pun ki jingrap ki ba sarkar ka ai teng kam lek shiki briu ki badan kam shisha ya ta jingrap andrai tum ni ka program de se kan penpet mat lani kan penyo snow sha ka bor sarkar bahangi hapo maulun rei ke snong ke bapat ta jengai na ka sorba ka joi kebrang dontang ko pa shipo kan kilometers na kasorba ka jomi kidang don sibun kilong ye kidang don sibun kilong kemi ki badang don kam ya ka jingira ha ka beidei bat ka jingira ko banwan na kalia ka jong kasolta bat na ka department ko ngatem ru bat na i haba i ya ka ni ka technical session ko bapit sadon handin ka jinga kren ka jomi ngasno tu bakini ki officers ki balai don hangni DCIC ngalai don bentalang hang agini ki balai peradan hang teh po jelishok bat ka school auxilium bat hang tu ilawan ni ba langsti ban ai ya ka Jinghikai lani kumno ban hikai ya ki tu ki self group ki badan hang teh po auxilium school bat kedalok sia ka jingkerku yang ha ba yo osno i ba langsti i batai ya ka scheme ka badan bat ka DCIC but next kembru ibak ibadan hangni ka por ba mentaru indang nang ban kedau lenti pi amdai tan ban kedau lenti le si da don kamru ban betin ki kiti jo pi shipor ban yalam pi shipor ka DCIC ban pentet pi ki ai ki schemes ki ba ma pi ku ki long ni pi yo bentangan hak beidei ban kani ki jinya lenti jo pi ban next kembru i officers ki badan hangni nadu i doctor
warma idangla banai Jinghikai pihak ke department ke I1 I kong na po horticulture but bun ki resource person ki bangai I gibran hari ka program banda kalian mo juga ngasudan tangan dia banau kino kilong kami ki bawan syakmat banwan ki jingnang ka jingsta na ni ka jing syempang ban kentiu la ka long ye ka jongpi kidai kilong kami ki basta omtang ba kidai kilong kami ki basta andai kidai kilong kami ki Pynshlur amdai tam ba kidai kilong kami ki Pynshlur andai kidai kilong kami ki bakwa ban penkeladur ya ka yen ka sen bat ya ka shnong hi bro koi bat dei na kalor ben de halor kata benta ka bang syukwa ban ai men si me hikum kilong kami ba hakanunu ka benta ka pipidan wat nun snow ba pilong marway kidan ki seng kumbini ka seng yang rasong ban ayat tiga dia ketika man hakani ka lendiya ka bapi pi persyang banyak nang ni syakman balanet scam lingba ni jing plela jog ni ka sni kedang yo sisu ki jingnang ki jingtep ba kumno ba pinyo ban pen he ya ka seng ka jongpi dani ya ka rukum kamai ka jongpi ban kumta terte ngakin bok kin ya pi baro ban kham tam ya I bawa ba inang yo sisu ko kini kilan kelenti ban pli na koi ka por se koi ka por na kum kini ki rensan ban aila e pi kum kilong kmi ban wan ban yeshim banta ba pinyo ban kentiu ya ka ye ka sem ka jongpi ban kham tam ya ka shnong ni baro koi kamu ajan grade ngale school program kam tam ku ban tekti na samla hang na kan kam tam sorba kunjut kan ko ban tri ban skim bo phe ban ban bot kina sama dua kinja hindi buat di drops dikiat di kam tam pelong di kinja seminar workshop di kinja di pelong di drop abuse di pelong program phe di which is no untuk slow program belum pertama suki nak sama lagi di stil di bahar kom drugs abuse di kia lagi di stil di rasen kerja upor yang man ampam ki kai bondom di yang di jom kicat ampam ini result group babun nak sama soal tangkam sokar marmutar apply kam sokar apply berat bosan tadi apply boja di MPSC KC Mengilek mesel group iyo yang jom kican umum di stand di profil makini ki usaha di departemen profil ke bercai yang ini ko you program ini yang jom kican dan namun ispat pak ini sel group di brainstorm met mesim karena asing cuki kat kiu syukran okey dia jom kican kam beri juri ne tiba rap yang buat ini kami jom Sengkam sengi jual kejong na you. Namun kita pak tangkap soka, namun kami joki kalau sukses namun semua. Jadi ini sekarang populer kokui pi na do bestang meeting kalau dia BRT jumlah kat mu, isinya tu, namun kami joki kalau bijak namun semua.